Kanega dudashin Meghalaya ban ipdiang so bhai phi shaka thup khubor jingi mitaka janmit hashwa bangin poish ki khubor ki babnia nginya pechwai ki mat bakong san Yashim benta ki nong shong shnong ka nong po ban sngap ya ka live stream jang ka man ki bat kren umentri rang ba do kari ya ki jing job bat ki sen jam trei kam ba pher Kayaw nong rep baman ubanay ne ka monthly farmers market jong ka sien maningkong la ple hasilong ban kentiw ya kayo ka kot kinong rep bat penyo ikin mar rep na gijaka rep bet siya kinong bang La penlong ya gajing lang jong kiseng Tremon Snobha hatura ban pan ya gajing bishar bahok nakabenta udil seng sangma dawa ban ay jing rap basan polak tingka Kaman ki ba nakasien basis pa laipo ay jingero umentri rang ba do kari Narendra Modi ya kajing kiyo kajing seng kam la jom. Bat yo kadong pase football club ya kanam job hakalimpong ya lekai first knockout football tournament da ka ba pendiem no ya ka paham di o Mentangin pa shiki khubor na keleng kajilla. Kinong shong shnong jong ka shnong nong po ka baha po ka umling CNRD block Ribhoy district kilapen pa ka jing sngaw kemen ban yo I ya ka jing kren umintri rang ba do ka ri Narendra Modi ha ka program man ki bat lingba ka live stream ha ka sien ba shis pa laipo ya ka balapen I ha Gladden Tower ka balong ka office jong ka BJP Kisan Morcha ya ka de ka program lawan ban shimenta da uba durut majaw State Kisan Morcha President Don Nongbri State Secretary PS Tour State General Secretary rengkat bat kinong yalam rangba kaseng bat kinong shong shnong. Hanggang nega episode la kren chapang gijing job baper bat kisien jam trekam jong ka sorkar NDA ka batmu ban kintiw ya ka India. Kinong yalam kaseng kiblay don lang ki ong bagajing pelat ya ka nega jing kren kaya rap ikipat ba bakin yo jing tip chapang gijing kiw chapang jong kari da ka ba benrap bakum kini ki live stream kilong ki badan kam nakabentaban ay jing tip sya kipat ba. Hakabeide batka startup kamtam eki kena samla di kumno ban sedang ya kikam kijam kamtam mula penpauru hakabeide batka eco kebalong third largest in the world eco startup la penpauru hakabeide batka jing le khoj kamtam ban pen khoj ya ki kiwa nang kamtam man pun khoi ya senang ka thau ti kani ka de kalat kamtam yangi kinong song senong bangin tip ya ka jinglong jingman jong kari India hi bro kawai kari bakte berdek cungi ka syong ha ka kti bar ke cingtrei ke cungi nah ka bentak ikon ka pateng ke cungi te kan ke cingkren cung Narendra Modi mata ka sngi kalong ka cing ai cingkermen yangi wei pe wei nong song senong banang ne syakmat ni de banon kata ka responsibility kumno bangin tray kumno bangin I yang kejong ngakam kumbang layo I hang tu ba nakaliang kesorka sien ka baningkong hanin kesngi haka jaka yang kali jong katanat Directorate of Fisheries kabadan jong katanat Agriculture and Farmers Welfare da kajing ya kershan lang jong ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission kajing tmu jong ka ni kasien jam trekam kalong ban kentiw ya kayo ka kot kinong rep bat wanra ikilat ban penyo ikimar rep na jaka rep sya kinong bam hang ni kasien penlong la yo I kajing de ki pathau bat ki so nyamtra ki blakhet ha ka ni ka portalang bala don ru ki jaka shet ki ba pen I ki jing bam bala shet khambha da ka ba pendan kam ki marrep u MEFC chairman uba PS thangkhiu ulaban baka but ban sedang kum kini ki yo ka de ka blami ha ka por ba wan link shop ka khlam na ka benta ban kintiyo ki nong de jing de ki ba don ha ki snong Hakaway pat kalyang kinong rep kila penpaw ya kajing sngaw kemen. Namar kajing wan jong kinong thiet bat kalat na kabenta jongki bandi ya ki mar rep baklem dawai. U program manager uba Gavin C. Shulai ula kedaw baki jaka penyang kali jong ka sorkar ki bathali lala ban penankam hakarukom kababha ban ajing mentoy lang ya kinong rep bat kinong thiet.
Pide hang ni lebon janji ni long pepper, black pepper, nang taga belief, nang takwai, tempau, isok, nang tangi desa kisril, dan nang sup handing, pasir kai, kipil, kai, oh iya jumpai bahan nomor bak, ibon bak ina one pet, pengila de bahai bisa One item is interesting and helping the farmers also. This is black pepper, which is grown in our home village. And currently, this price is in the market is 600 rupees per kilo. And the green one is 150, 200, like something like that. Kiseng bhalang kiseng Tremon ngobha bat kinong syong snong kibelasan karta na rilom garo kilailom lang ha SMELC building banyak ren chapang kajing sya penyap bashir kay jong udil seng sangma ha golgaw. Ha ketika jinga lang larai bantau no ika joint NGO action committee bantau di kajing ki bajai-jai bat penbor di kibor bahalor ban ai kajing bishar bahok. Kikin hon jong kiseng Tremon ngobha kila dawa ban ai jingerap marsan paulak tingka naka special chief minister's fund but KHASI ringkat bagajing penyo ikakam sorkar hakakerdan grade 4 nakabenta idekot kalong yeng jong ute ulanot. U chairman ke ADIL u Francis C. Marak ula banjur bagi badon keti kidai ban sya penshitom hakaan ba perking bat maham ban penlong de gajing yat patba ba jai-jai hatura lada omla ban penbiang ye gajing dawa. Lapin kut no e gajing lang da kabakintu bandon gajing syong suk ba gajing yai ne ban pan ye gajing bishar ba hok kibiya hap kat kum kariti sensyar. Dal turau cini smell show. Pakram gaman NGO serang ni, omanio tengah, patang gaman salo, gaman obosani, cekon Raja Bala Gorgano obosong gaman bidingo. Aro cini, tungwa gri, ba tungwa ada. Tuliseng sangmani, siangani gaman, aro bonangani gaman. Tengah una, tentang manca. Meetinga, jita kode bina nanggepa. Ona niranggo government setting to, Cina aro, uno. Because what anio, binisya anio, mandirang, jerangan uno involve nga orang utarakir me, nangani kri kita binasastikon Cina kita yarang ko meeting ha, yarang ko resolution ha. Ya ke 16th National Voters Day la rakhe dak bapenlong ya ke jia ko mare demokrasi run na Lok Bhavan ya ke balakawe lama da ulat ke jilla Meghalaya u CH Vijaya Shankar ya ke ne jing rakhe la penlong dak office trekam jong chief electoral officer ringkat ke jing tre lang bat ka office jong ka district sports officer ha ke ka limpong la sakhi ya ke jing shimbenta jong kisan spa ngut kinong ya mare ke balako ban mare ha ke jing jingai kumbashi 4 kilometers bat san kilometers ka bakin thup ru yakito kiba dunad khotmet bat kito kiba shong daki wheelchair u chief election officer u Dr BDR Tiwari ulapen pau bakani kasngi kalong ka bakong san bha bat kamat jong ka jing rakhe kalong my India my vote citizen at the heart of Indian democracy inong job ibalaya ko hakathop wheelchair category i priska pingrop ila penpau ya kajing sngongo namar kajing kenthop lang yaki bat ila ai men sem yakito ki badan jingduna ki de khotmet baki day banya shimbenta ki kam sports bat ki limpong ba penlong hakishnong ki thau da ka banjur bandon kajing scam holiday bat kajing persang hi kan wan lam ya kajing job. Today is the 16th National Voters Day on this 25th January, and this is commemorated on this Foundation Day of the Election Commission of India. And the theme of this year's National Democracy Day is My India, My Vote, Citizen at Heart of Indian Democracy. So there is a large number of participants have participated, and Honorable Governor Meghalaya, Sri C.H. Vijay has very kindly flagged off this run from the Lok Bhavan Meghalaya. I feel so happy and thank you so much for giving these opportunities for us, like a person with disability in a wheelchair. So I feel very grateful and thanks to the government who give us these opportunities. The message that I want to forward to the people, especially for people with disability, like they shouldn't be like just staying at home, and they should come up and do something in the future, do some activities like any type of game, any disciplines, and one day you will become a champion.
Ka East KHASI Hills District jong ka Meghalaya kalayo padiang khusnam ha kajing rakhe ya ka 16th National Voters Day kabla rakhe ha kalengkari ban kan mawi ka sngi bala seng ya ka Election Commission of India ka district kalayo padiang ya kajing itho ha ka thop jong ka jingla ban penyaj bha ya ka election bat kajing penbiang ya kajing don kam baro da ka ba pen pawi ka jingla ban thawi ki plan ki babiang ban penyaj bet penyaj rinti ya ka election bat kajing tray rat ba ban pen khlan ya kajing shimmenta jong ki briu ha ka senshar paj ba ka deputy Commissioner ka East KHASI Hills District ikong RM Kurba ilalay ban shim ya kani ka khusnam kani ka jing pen ko buram ka pen pawru ya ka jing treshit hem ka Meghalaya ban penne ya ka minsim jong kariti senshar pajba bat pen ko bori kinong shong shnong lengba ki rukom tre kam jong ka ka KHASI Students Union kalapan long ya kajingalang General Executive Council ha Community Hall ha nehu da ka banjur halor kajing donkam bandon kajing thungkam ka bakhut bat ka bashay ha ki post ki balat thali ki bahap ha po ke MPSC bat DSC ru kumju u president ka KSU uba Lambok Star Marngar ulapan pawe kajing sngaw khia balapan sngaw da ki nongyalam ka unit halor ki rukum thungkam bat penbena baka Central Executive Council kanya kendu ban lum shu shu ki jingai jingmut ulapan ru ikajing sngaw siap tieng halor kajing bom don jong ki an ban yada ikajaj ben ri red pat da ka bakenno ba ya ka omling infiltration check gate ka bahap hapo ka MRSSA laweng no halor ka mat biya day ba ka inline permit uba marngar ulakentu ya ka sarkar jilla ban minjur ya ka resolution bathamai nagabenta ban pentre kam ya ka kaseng kalapan benaru ba kajing the vote nagabenta kinong kit kam bathamai on sa panlong no shen Watang ya ke MRSA beladai ke anjur jat kanzeuru kasoka kelele kun jaka sakata lai kata ong ai le pilat ngirum tip ka al pilat bakumnu kata andai ngasomonong lada ya ka al pilat petrikam hawai pat jala belai ko petrikam ta al pilat ni po jala jingi petrikam bet ka al pi kelong stor bat te belai ka sokar dia ong ba sekwi jala ka pediang ka LP ka ba ke jala jingi pediang ka LP ngasau kini ki jole sekre jubomon la kalong tung sokar jala sokar dia tang maki gila berjubah mentai nak kalian juga sang ngian satu orang ba kasarkar ke bentrikam ka LP khantam kapapa yo LP ru kadiban bentrikam buat kini MRC kenapa wara jengeda jurgut tap beri sebar sepo jalah jengnya ka school Pendeng Umyong Presbyterian Secondary School ha Eastern West KHASI Hills District kalapan long ya ka food fest come sales of work ha rengkat ka gospel concert ha Tirot Singh Memorial Hall ha ka arpusau tarik ukalalengkot kane ka program ka thmu ban penmi pisa na ka benta ban wanra ya ka higher secondary section ha po ka school bat kum shi benta jong ka jing rakhe jubilee rupa kabla rakhe menta usnem Mentapat nginya pai syaki kubor na katanj de lami ngi. Kajingjia basngausi kalajia ha amteka antibody khatang bazar ha Chirang District Assam ha kabalaingut ki brieu kila duno yala kajong kajingim hadien bakila let shajan chogi signer electric o baklan bor kinong shong shnong bat ki bahaying basem bakentup ya usamkar basumatri kila penpaw kajing snausi halor kani kajingjia kat ba ki bor ba halor ki bakhni ya kakot kakhia balalam khmat dau Dr. Itesh Bordaloy ula pentikna ya kani kajingyam आमटेका बाजार का सामने आमगुरी आमटेका वहाँ रात यहाँ 3 डेड बॉडी लेके आया 12:10 AM में रात को और दी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन वो हिस्ट्री बता रहा है जो वो आदमी लोग सो रहा था कोई सुपारी गॉस का एक्सीडेंट में गिर गया हाई वोल्टेज लाइन में तो उन लोग का घर में पूरा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया जल गया और वो इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है और दोनों आदमी सो रहा था और एक आदमी उन लोग को बसा लेने के गया था और तीनों मर गया तो यहाँ आने के बाद हम लोग का डॉक्टर अटेंड किया फाउंड दैट बॉट डेड तो वही दुख का घटना हो गया दैट वाज ए एक्सीडेंट एज उन लोगों का जो अटेंडेंट बता रहा है वो सुपारी गॉस गिर गया उसके लिए वो हाई वोल्टेज पूरा घर में चला गया
Tungnya pej mentasa iki kubor na kelengkari. Hakabenta bashi spotlight po jong ka program Man Ki Baat Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulai yaro ya kajingkiu jong ka jingseng kam la jong. Habak kedau baki benta kum ka artificial intelligence ki kam hau ki nuclear ki semiconductor ki kam hakajing kali ka green hydrogen bat ka biotechnology ula ong baki sengkam sengjam la jong ha India kila penlong ye laki jong ki dakishin ha ki benta ba per umodi ula yaro iki samla ki balong ki nong shem ye ki but thamai ha ka ba ula pen sluru ye ki to ki bla dep seng ye laki kam ki jam bat ki to ki bakwa ban seng thamai ye laki jong ki kam ki jam. आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। President Jogari India ka Draupadi Murmu kal ajing kren hakajing rakhe ya ka 16th National Voters Day ha New Delhi belapan long de ka Election Commission of India. Hagane ka program la mat phang ya kajing donkam ban pen klan ya kajing ya shimbenta ha ka sen shar pat ba bat ban pen shlori ki nong shong shnong khamtam ya ki samla ba ya shimbenta shirhem ha kajing the vote. मुझे विश्वास है कि देश के सभी युवा मतदाता बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज मैं महिला मतदाताओं को भी विशेष बधाई देती हूं। विभिन्न चुनाव में भारी संख्या में मतदान करके हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हमारे गणतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। Barmentangin pai pat sashi ki kubor na kaleng ka perthai. Kajing ekren badang shen hapadeng ka Russia bat Ukraine ke belalong ha Abu Dhabi kalakut no klem kano kajing la ban penbet. Wan hapadeng kajing persang ban penbet ya kajing ya kenat ke badan menta bat ban wan ra ikilat kilinti ban penbet. Henry baro artli kiri kem shimla ban poi sha kajing tmu. Hakani kajing ekren la ban halor kajing e ki bayai beteng ban wan ha kajing ya snau tho lang hapadeng kajing ya kenat ke belane Islam. Mentapat nganya pai sa ki kubor ya lekai. Ka FKJGP Paham Rio Circle kelala ban penkut no ya ka first knockout football tournament hamadan Paham Rio Riboy District hakasngi penha perda lawan ya Shimenta da uba Louis Starlingdo President ke FKJGP North KHASI Hills District Unit haringkat ki wei ki dekot nang ya lambat ki dekot hakajing kai final ka bayakhat kadong Pase Football Club kelapan rem ya ka Paham Rio Lom lengba ka tiebreaker ban long ka ladu hakani ka limpung kinong job kila yo pediang ya ka khusnam da ka pisa ka balong arpo hajar tengka bat ka trophy ha ka bakinong kirshan kila yaro ya baro artli ki kinhon ya lekai ki blai lekai bha hakani ka limpung na suru patong ba hakajing lekai hi ka
don ka jing job bat ka don ka jing sha job bat unam don hi pa bro atlet team ilong kinong job ngai I ba ka jing le kai ka long ka ba itnat bat ha ka jing le kai ka don ka teamwork jong ki players ki bai le kai kan ka tournament na so won ong ka jing kasan ka jong pi kum ki pat ba na ka wei ka por sa ka wei ka por om tang ha ka jing le kai football de wat ha ki wei ki issue jong ka jat bendeu ka ba kum pat ba kum nong suisnong hi udon kam nang wanta ka imlang salang hapo ka bring no trip nga so won ong ba ai ka ti ka mon ai ka ti ka diam jong pi kum ki pat ba nong suisnong Ka Cluster Cricket Club bat ka Mouse Aim Cricket Club kila yo ra ya ka nam la do jong ka haka final jong ka B bat C division jong ka Shillong Cricket League balapan long de ka Shillong Cricket Association haka final jong ka B division ka Cluster Cricket Club kalapan rem ya ka Metallica Rising da pra wicket haba be ya ka thong ka ba shi spotlight punri run bat hap no khandai wicket lengba ki sau pu pra run jong Ubasan Chetri bat ki san po run jong Rahul Paul kilapan long ya ka ken hon ban job ya ka ni jingile kai da kabasuk hakaba Ubasan ulayo ra ya kanam player of the match haka final jong ka C division pat ka Mouse Aim Cricket Club kalapan rem ya ka Shillong Sixers da Southpaw run u Devonton Lingdo ulala bantiet bon run tam da life away run kat ba u settle ding do u balala bantiet khat pra